Šakota pokušava proći, lijepo to Šakota radi. Ostaje lopta gostima, Lepinjica gađa i ništa na kraju, obranio je Zelenika. Opasan je Slaven Belupović, igrače manje. Evo se druga prema Krivaku, Krivak je dočekao loptu, Banić je obranio pa ponovno Krivak ima prigodu, ipak je to Krivak prepustio Čopu. 29. minuta, nesporazum u domaćoj obrani, ali Krivak nije uspio provući loptu pokraj. Ćorić. Pa onda Grezda. Uzmi ga je Omerović, ubačaj. Doležalo brani to Malenica. Leovac spore dobro prema Goričanu. Goričana nismo puno spominjali, evo sada prigode. Goričan ubacuje mu Dražija, brani Banić. Novi opasan dolazak Lokomotive sa te lijeve strane. Idemo dalje. 84. je počela. Evo udarca iz zvana! Brani Lavrović! On je to danas u zraku u Splitu. Obregon pa Selaki, sada Klein Hejšer, ali fenomenalna na kraju obrana Nediljka Lavrovića.